mwene nizoba twatayiso wishemwe Elda kwansima Edrida nomukazi yakura nomuchara yahamya ni nyakwenkuri itwe nomami itwe kandi ubwa hati wakasharami yagira ati Yesu nakwehereza tegeke byanje byona otegeke byamagara ganje byona ubwa hati nuwo Edrida wishemwe Edrida narga ntungamo narga omurrencho ya Church of Uganda nahari kushabira konka kikiriza Yesu kuba mujumu w'amagaraji yamwikiriza yamgira ati byanje byona nabikuhereza konka Edrida ogu aine nawe ka history kachata kikiriza atakamanyire Yesu ngo najuna atakamanyire Yesu ngo nabasafutegeke byeye byona hazani twendebe abanza biturabire mukaci atugambira atakamwikirize embere kaberiyete kandi nakuyamwikirize ebyamukorire bikuru nibishya kugira ngo niwe atakamwikirize shuwa rukabasa kugira uti nanye nahaya magara ganje mwene Edrida nakushemero wishemwe nikushaba ngo banze otwe yanjuru uri kuturamusya amazina ninyeto Elda kwansima Edrida nibwo mukanisa yarwencho era Church of Uganda mbureberezo busi bwa Sankore ndiyo mujunwa kuruga 88 ndiyo mukoza mu office ya Yesu kuba ndi coordinator w'uburiso bwa Chamate ndi coordinator w'kanisa yanje yarwenchera Oriyo mukozo mu office ya Yesu nakagambo kanunze minonga nyo nategerize kurangundi inko mukozo mu office ya president Edrida no mukozi mu office ya Yesu so interesting mwani twenda kumanya wishemwe Edrida otakikirize Yesu okabora hi Edrida okazarwa nkahi abazire bawe nibaha bakabari baha ebyo twenda kubimanya Edrida niwe nkazarwa umurkabumba rukanga niyo nazari konka bwanyuma twarga itwafuruka tuje twasaka kochi umuriso bwanyakisa umusaba dikono bwa kitumba uko niyo nakuriri kandi abazire banje umuzire wanje bakano mwita Aidameri kitera konkata kazumwigu kandi kitera we aciruho narwana numbere nensi na stani ahubwo myaka yokora mwene Edrida ushobora twenda kumanya ejoka ya mama na tata bakaba baryekera ukushaci no manya abantu bira ito hitwagire kukura twamanya ngabantu bira bakaba bagire mandwa zabo bagire ofuha bwabo mwene mwe kayanyo keryeta Edrida wono mukora kwanje nkashange kayitero nunchikana hati kirununji amina kuba kashange mukayikuru wanje ari mu rukuri Gwirobwo abantu bajumwa mu myaka ya 40 ngahi kashanga ari mu rukuri kurwogo arigiro yazumigura kibwo mu rukuri amen kandi umugurufo wanje wenango kashanga takajundwe konka bwanyuma yisha yajumwa kandi yabo mburisi we barihibi amen nakurro mukejo nakuraniwe yo mukorostayo uhamire kandi na hati ntiyo mukorostayo cyamene hamwe n'abari kuzenga ngera bakuze mu dina gaga private nitinkagire tinkagire yo mukorostayo kandi ryagomizamo amina mwena bishemwe Edrida yebare gumizamo kandi yebare no kuba mukorostayo nitwenda kumanya Yesu kakoro ryo mukorostayo konko junurwe ningabye bikucera nka hadizo bari ya Sunday twaza kanisa twakata Bible ziti twaza kanisa twashaba twata ukabojunurwe ningekerye mbere yo kuza kushaba ikege mbere yo kuza kushaba kugenda n'abazire basi unkayo kantajunwe nkantajunwe nakora ntajunwe nakora imirimo ya stano ko nagenda ngo nje mukorere kona kandi ukagikora kandi nagikora azaje niye turi kwenda wishemwe Edrida mirimo cinkeje yuwakoze rero kugira tutinde gatsera imirimo y'inakoze rero nkashambana ndi umwana w'imyaka nkenga hi itanu nashambana ndi mukuru nashambana n'abishi bagenzi banje cyabe kita musuti kitakorwa bandishana
kanati kiri gukorwa ni hano nazina dance ya twist gito ntuzina twist zagara amafone bwari kudapureyi byona kandi umuzino w'empakanyo mazima kandi nsinga impaka za uzabudara hari ubudara shukabura no kuzabumpa nabwo icyo nakora ntyo muringo ngubu mazima kandi ubwa nyuma y'imyaka nisha nimbe mpangare natwara endaro ente zijugirwa zigwa mu kibuga imihinjire ryo mu nzu abazire batangire kwetekateka nabakwataka natwara izo ente zibajugire zikaba mbajugiwe nyine babiye bajugire ubugeni bukaba buryo bwanjye natwara watwareyo ndije ninganya kurete bintu kashiko naturwaresera bintu takiri watwareyo abandi uko nyine izina za dance nimponera ndiyo muko wa stani ntine kabundi kubona amatuganje gakagata kurura kwa kurugenda gahurura nkanja kurura by'abazere wenda bakaba batakwikiriza nkoze y'umudansi ko toroka mbere nakorara mugenzi wanjye nanka shikana wona wabatanaza kurara gufumura tugenda uko umunsi yo witeka ryensimbiye yambogo yezu wonka stana akaba tatwikiriza ngo tubitine tukaba tugenda tuzakoze n'empakoko amahoro natwara stane ko kumukorera nandiko nakuhemba uwo korora wena nakuhemba namwatwe nakorera se nawe yampemba amina ndiho kundeberera izoba mwana usha my dream ntenda kumanyaka ka story waziroti natwarenda y'abandi bajugire byahereraye bazumura umugurusi wanje ahubwo kujumwa mwene cy'inkunduro kujumwa umugurusi wanje yagabwa jumwa akaba yajunira bwiro n'umukikuru wanje yagabwa jumwa akaya tungire no mu yabiro umugurusi bazumurente zagarukayo nagumaho nayo maguza nko twire turana bagira ngo yayo manko twire inayo maguza nko twire nagumaho enshonga kandi yo munyacyaro kandi ashumira toragira ko mero omushomaro nkarubatamu nkora nkora kwingura bwanyuma ibyo kushobora kugomeza mu byarema twagabwa tufurukana turugokwe kabumba inazari ibyo ntujahaka byarema habwa school fees ninga habwe bikorwa byo bwa byarema bwa sikashikana ndo mwana ibintu akabikoze byarema bwa school fees yabo kuba ko bagira kufuruka sente zayemerera bajyanka tubanze tufurije tushashuri umwana kubaragira batukugushasho umugurusi wanyu yajya tumwe nabosho babe nabo bahumurka abishibashitana twarise kanine mwishinye nkawara ngo babanga ni wowe ninye twarise mu bashitana naramwana shikantere micombe nkabanza kumwanga kutamukunda ahabo kubaka kushitana konka kunajunurwe wamusasa namusasira nakunda tatanirizo amina namukundira kimwe mwene wishemwe Edrida twenda kumanya ubwo bwire enda wagizara ninga byakomaho ankagezaho nko muntu nazo kumva fumbo kugiyamu enda yayanga yatekama nyumba zo murundi ubwo zo mbafumu mama tachumanya ukabigamba chikora wenga chikora nyenka ngende konka muheru mbwe no gunanyenda kukamagara gupfa umukwikuru wanje yabimanya yamango ryo noji yamanya ngo ndiyo ninze kuyihamwe akangura to muhanda yanyetajya twari sima terenga atiborenga ho turi ati nakutera ndu nayimere inda yaguma nagizara banjire mbabazi nagizara omukaho nkani mangu izo bazumura tatananye konko kushunwa kinkukunda tukuramujemeserize nangwa ngo anjume ho nangwa nakingana abantu babiri ente zagira mu kibuga bazazeye bakamere banyura mate konka ko bagira kuzumura umwazi yanyetatira uko ntekera amezi washoberwa kashoga nashoberwa tashize imbabazi naje namizi nagateka nagareta nagamahayaga nayirunga mu kitanda ngo firiwe kandi akarya amazima no wanokore bino ufiri no utahurire no tine ngweno sense zo kubuhurire nutazina nicyo turi kushoma
umushukuru gweshurisha tu ngo inizina ryo kubaburire unkabwe fiti inizina ryo kubaburire unkanufi mwene nobo ryo firi nanye nkaba ryo firi nkaba ntaburire konka Yesu umutunzi w'imbabazi kwari ukugirira imbabazi akwindura uburire. Amina wishemo Edrida kumanyuka bugana rya ruhanga wabugana ryari eryizine ryo rutugamba aho buri zuba yafutayira ryari kujuna magaragaho izina Yesu akantayira umwaka gwa 88 yanshangumuka yinta kakugambira ko yabinesha umuntu wabargira mukaya bakristayo ntarukumanya mandwa ntarukumanya ki na tomerantio stana kamara maskatu no borterendo rutorubona musigazi ngo agaruka kugamba imbaga ahari yari yende yuwatu bwaburiyo umwana wa mizara no bwahatariho na muzara na hatararuho no musheija amina no musheija nkafana najya nintekwa kumwere ko wisha tarubona bona namutwara namureka otenha kandi namukora tayi namushubiza amina nakora na government akashumi yo kubara amina nawe ubwesho 88 akanshangomuka y'umwiri muri stana yantura kanaga mugehena ekabereka cejo kashangerye mukaya bakafwire ubwo mushija owanshwire akabaye n'amazarana kandi atakabatuzubwaga ya leta kwatsi neka yiyona batakabatuzubwaga ya leta kwari simo mukristayo kashunona intajungo bwo ya mutomkom ya ntomkom rero baterekera naterekera ni wabitandika nayi bambe nabitandika najya ntecho tikinisho ngo tutugire stana kana mpama kandi umushisha ma wa mukunziri kandi namukunzi kandi no mukatinchi garkayo to kigarkayo ati sitatagarka zumoro gundo murundi kandi nayemera nashitamo aza twataruza yagira abana be yabo bangahe abana be bane nabo bazamuterekera kashikuwe bozara umwana umutwaroza kumuhonga kumumorekereza umwana utinzirogo umutwara nenjoga yo maramba kandi zimyemeramba nizibagirwa nizigente baryo mukuraguza baryo mukuterekerana bakweto kumara mbere ni wabo bana bwashanjiro mukomwe okuterekerera kandi bakucingaje kashiba kandi baziburwa kinango bakabakira nabana bandi bakabakira bato konka ekerye kayo kuterekerera y'imana twayese amabatera umungaro natera natagura bazwarengisha nazijwara omushinja kari gmushubuza kai nabakaze bengi bona mbweno appetite y'omushinja ngo akunde kabitaro kwasima wazara umwana awukuzara kabanza kwabura konka bwanyuma nisha nakubona aharbogo mushisha hariyo kumushisha yanzara abana bashatu ndijo yafu bona noterekerera hariya terekerera hariya nangwa no guwafere njyano y'imandwa nzo zamwisire abo kuba bakabishobya bino kuba bishobeze imandwa zamwita no wamukayibanye no wabarambanje bona baka bafu konka nazo muri yejuka naraguza najwarengisha wazombafu nazombafu ingisha shize ibikoba by'nyamisho zafire kare ibiti byomere ngo barukwereza ngo bako ubushwere tindaburebire mu biti tindaburebire umuryo byo bikoba hobwe ubukabwongera gusisikara katerwa kimwe okajwara akana tuje komando gumwe na wazara umwana ngo sineki nemwe konkanya nagabwanye no bwenge bumawe yanyegize kandi manya kubazize ngaro zangize kumara kenda kabaziramo gatiti ko mwana ninga nkakuba kana nkayamungose nabantu nabona umushisha kandi isamarwa 30 ugatetesa 30 tuyamara je mbando yantombara ya haraji ejo bara wagikoramo nagikoramo naguza haraji naguza amagaraganje kandi nkaguza haraji mankaguza amagaraganje n'amagara wagaguza kashe nkabanja nsinzire hakiza kwijabo kunyabaza kuterana nshorogo wajangu ngo watwijuruza watumaga unobanza mushoma amhero sinda bataka sinzire ngata aganda baganya sinzire akimbuza sente zaburante to kuzireba kashe nzihanka zicibura futera atera runda
omukishaka ombitete mukiyungo mukitara kunina binda kugira abo bana bawe babiri abo bana banje babiri nabo tubarakuratine abana kabanza nazara umwe rwagaruka rwayimera nisha bwa nyuma nazara undi ijoro kumukorata rwagaruka rwayemereza ubwo ndwara yitabe tutakumanya kandi noreba sirimu ni nko mugenyo tayine kandi tukamanye kija ryari tinkamanye ubuyize tinkamanye obanenye nagirese obana we yagirese tori kumanya kachi ni manya ntatona katoto y'abashamba kandi arigera kushamba ndamahugura n'abaganda babiri nindo ndese ntuzo kundeta kandi ubwo sirimu eshujire amakaba kugakinise ebitomo mbwene tinkumanya ubaninyo bano nambo timuchwara rubanje kandi sinducwenda kuba niwe tori kumanya nanye tinkumanya kandi nawe utari kumanya konka sirimu yayemereza kuzara yarucinga nakoma abana bo babe sirimu yabona ko bwe kabegumire abantu mwe sirimu yabona ko bwe kabegumire akatari umpasi no nagumu washasha Edrid nashasha namurwaze kusibu yafuye twamuzika nagumaho n'utwana twanjye tubiri no kusiyanira izuba konkabisa kankorera cy'amagero abana yaborora yabakusa hati n'abashisha eka nehinda abana bune ngenda kuzararanga bampera umbana bana bawe watunga bishukuru bantunga bishukuru umukuru nazariro witu utabanahereza university umutabani abandi bariho ko masina nabo bariyo nubaheza nyakwenkuri kaka bundi ukoreye twahapisha ubwona bwije bambumbatara abamwe bakuru abandi bariyo mu masiniya ndije ariyo naheze ya mukaga ndije ariyo yakashitu eka nehinda nurebe bintu biboneye ibintu nindeba bibonera kuko Yesu akabiboneza kandi umugisha gunatungire nkajunwa 98 umushije yafa 9 yafa washunurwe yafa nabwine Yesu kandi 98 ko washunurwe ebyemandu wabitahariya endisha nazo jure bara Yesu yajinya hamo umushisha marwa yagatwara handi kandi ariko basa no kumaragira Yesu muyabira maragira aragira Yesu giye ubuna abandi nareba yagiye mu mujende yagatwara amen yagatwara handi nagabwa nabwine Dr. Yesu ubwo kuragurira byona ukutamba byona indwara zona abo kuba kantambira yantambira indwara zebi yantambira iro ry'amarwa yantambira urwoyo rw'itabe yantambira yangirira imbabazi nanye yangariza umbandi mazima nanye narya ko kurya kandi kanjuka nanye nashemerwa nanye yampizina rungi inumanye utomo tukwete izina rungi umwana Yesu akanyita izina rungi amina Yesu akanyita izina rungi nanye yanyito wishema nanye nashemerwa nimba ningambira bakaza ntubeitu ebi murumu ebi kugenda mbangarize enkumungu wabo ko murye bamazaza mukagite musimira nempeta Yesu kanwajini Yesu kanabasa kugita ukashoberwa manya Yesu hatakangita nashobora mazima mbashika nishitama n'ababishop muganda jino mu wagireba wagireba kashika nichama n'ababishop kashika nichikana n'abasaba dikoni kashika mwana wese ari gukora byone bitangaza konka kikuru munonga kiyankoye akanje nibi amen kandi cyakabiri antambira indwara ya sirimu toine sirimu magaragaga kandi kibiri umushoge makoko katara bakarunda kabiri mukama wita siba no aho kuba nkabona dukita Yesu rukumara kabanza nagira ubwoba kabanza natina kabanza nareba abana kabanza nareba neza kubasa ubwo bunako umushije kuyabira fa no mushikaza genda amukuratire ibiro bikabitahingurira yafu amukurata nawe ari umushije yafira musigaye nenda kuyagira kuzara yazara kana karwire gora
dore bo mu nda y'akanusho hakaba hariho ubusasi bw'amane konka nagabwa nabwo ne dukitayise yahumuza umutima gwawe yanyahamwe ubwoba aza sirimo cyo kwisa munonga ubwoba burakakwita ubwoba ekindi akabatinisa abantu ngo batakaza kwekebeza bakabamanya abo ko bari bakizira mu kigera ngo kora kuzana kibare wayekebeza ngo bacangwe n'akakoko ka sirimu ngo nubakutera kakatwo kwita utaturura abandi ecyo nacyo nashoti shabe cyabatinisa abantu kuza kwekebeza konkanya wabo kubona doctor ubwo wenyine abishemwe banywano banje abo nabejungwe nabo bakashitama bagira ngo kitwakushoboza kukebeza wakwata muhanda Edred turukwenda umutundu gwawe kwija kutemura konka ko kubacebize ukamanya amagara gawe kugira ko bakucerera ubundi ugira ko waragaje umunsi kinagenda nayitwara yo nakebeza abashaho bakana baruga hano mbarara nibatkebera ntunga umususuru sinta umukereze n'umwe nibatkebera ukabaza yo kebeza uta esandisha tuzugaruka yo kurebe bihamo bareta bisatsi ugarukayo imirundo y'abeshatu ntamuherwa kwa bisatsi ariko nakebize nagira ngo akakoko kasirimo kayo konka shi waza gukora kimana babanza bakubuza nokebeza ngo ugiroto nenda gukora bimanyo ukoretse nyabanyantumye kintu kwenda no kukorora abana banje bakakora cyonka kiti banyangwa no barga ugumbo merese kuturimba haza bakaba batagine ngo bagimba ngoze kugironda noza kugironda banyangwa barga horondo mushaho baraguma kakumuriza kandi utarikiriza indwara yo nakutahumagara gawe uba n'umutuba nenshi nicyo tukugambira ngo uze kuronda doctor mushaho uworaguma ukashikira ubwenge bwanjye bwabintu bukoma bukabutakabasa kumse no kuza kuronda abadoctor konko mu gishugu natunjira yo nagabwa nabwo ne doctor ubwo wahigura kaka nabwo ne doctor kashikindi ese yantebeye kanisa yanyahamwe ubwoba bwo amina yangirira mbabazi ombero ubwo bushambani yita nkasimba amajwansi y'ekitando bukabana ubunteganisa nashaba nyekiro sikazi shamwenda nashaba nyantiyesu niwantira omunsi kandi niwampanje emisiyona n'emishokoro niba uri kumanya heri mwene ubwo musoboreta obushambani nakushaba gose obusirize ntareka kubuhora yagose yagusiriza ku rugobwe no kusenera izoba kurugakire nagumu kusera izoba ubukaba bwawe tinka buhurira ntuire n'abataka bagenzi banje mu rwencuye ntungamo mutahuni taruho umuntu wakunkwata mukono kandi taruho wakuncyura urubanje ningo wakunyanga ngo agere ati stane umushisha banje ahabiri wakwarisini taru kashaka barakwabara ukiri mutoye kashaka hato buwakuze ati nabanda nkina gashamba nasho nimari ngambara banje mukazi ntana gashamba nakanta kigagira mufasha nitandikira kabura gushambana ni mu mwene ndumuto kashwati kubona bandana mwena wishemwe Edred danisha bangu ugarize mwamani aharya babacara namunonga bina makagabo ningana n'abatini makagabo abatakikirize Yesu kubumje no hamagaragabo baturyo byese nibakore byese nishabogire bigambo kabire biwabahereza kashi ahatari kujuru tarorere barahanga ahatari kujuru tarorere bukamugara ahatari kujuru taroro rugira businge omuso omushambana taregera businge omushuma taregera businge omuyise taregera businge omunyitima taregera businge abaroji taregera businge abo bina zaba barukokeza abana bito mu mashomero tubaregera businge nizo bana bariyo nubabandika Uganda nubagitera hasi abakozi banyincakara bakoze imirimo ya ruhango mu nsumba ryo nubabose insene bagicyokereza tubaregera businge ukuyaho kwicereza Yesu wenga kandi nyenda kuhamyaho
abakine orutetema abakiri kutina kuza kuchebeza bagende bakebeza sirimu nangwa n'indwara zone bazikebeza ekikuru n'omuntu kwemanya uko yagize uko yemereye kandi kuba arakebeza bayikirize baragira by'abashaho namwe numbere n'ingambira abantu ntubundi batije kuri ubucuruzi bwanjye rero umuntu akareka mbaze ati wowe wahigura Dr. Kore aya tu Dr. Kore ekiragiro cyo kureka mbaze no cyebwe umushaho orakukebere akagira ataka koko mu mibiri gwawe tukakirimo ate mbaze gireke ni wari kwereza rusabwo kugira ki rokugirga kureka mbaze to kufuka uburyo ngo wariri mbaze kandi araze kumira mbaze agumere ki mureke kunyisa amawe imwe abakutura n'akakoko mwabushi bakagera ngo tureke kugira ngo n'abarwiri basirimu nibatura n'akakoko gato barwiri mwera abakutura n'akakoko kasirimu bundi oraze kumira umbaza agutware kubwo muhendo manyite tukabure mbaza twaturi mu kushasha namwe kunabire ndyawo nshobirwe nase kuturina izinde mirigura nahirwa myanya zo rukonkurate yabo mushaho amina yabo mushaho ogo bagire ngo aze kushomiwe karisimo guma yabo mushaho nahirwa yashomushaho yatandika gukora nuwe yagumana nampe jumbaza nampa se kuturina rahanga yarabura mu gihugu notekwa kucebeza umanye uko yemereye kandi ukora heze kumanya ugira ubusinge tebeka numere mbaze n'ubusinge mwashi ari ubatu ari mu conference n'abatushomesa nk'ebi byasirimu RDC n'utu abira tuna kajyata n'abashaba sirimu te kwita muntu ate turi kwita muntu na rahanga ubushobozi bwo atabwo kuba rahanga nasasi bw'abantu bi asto kubasa kurugaha ukazomba gurusa ukazomba mbasiga ukazomba nabato akareba marire kwiti hanga ryo kuriheza bakakoreka woita babiro nobo wakashatu nobakora ntabwo cyo rahanga tugirira imbabazi abaryo mu maka bashuyirwe okushwerwa amaka no kugumisiriza wotine kugumisiriza to kubasa kubaseka wotine kugumisiriza to kubaza office yone yo kuborumu na yetengo kugumisiriza nubwo ryani uno yetengo kugumisiriza wotine kugumisiriza to kugumaho ebiro kora tonyime bakugamba nibikubinga ebyo amatuga kurra nibikubinga obundi no mushara bwizire kubino bikubinga wotine kugumisiza ngo gutegereze nibikubinga nushanga waze kuronda ndije mu kandi tine ekera kugasira nabwo cyo nimbasha ngo bagumisirize bareke kutinya kandi icyahamuhero nanyenda kubasigira umushurungu oguryo mu kitabo cyo kuruka ishura y'14 umushurungu w'ikumenyesha okuruga ishura y'14 umushurungu w'ikumenyesha okuruga 14 umushurungu w'ikumenyesha ntibasa kushoma okuruga 14 umushurungu w'ikumenyesha Musa yagambera abantu ati mutatina mwemerere muhamire iwafu kwemera uhamire cyonka hazamurebe wo kujunwa okumukama arabarete irizoba cyonka oyemera uhamire utarutina otini ituma otine buryarya otine kindi cyona aha w'abanyamisiri abo muri kurebera izoba timuri kugaruka kubareba bundi ezo ndaro zisuru kurebera izoba wikiriza Yesu torgaruka kuzireba bundi ezo ndwara zisuru kutina za sirema za kaza wikiriza Yesu wikiriza doshita torgaruka kuzireba bundi gashiko ine doshita ko ine doshita kandi zibaniza banotina tarwe kindi cyo kubanotina mwana okutina okwemereza mutuma manyantaza kuchebeza bakangamira ngo nyaka koko manyanka tora hansi ngakaba ebyo n'ubusha ekikuru no kwemerera tugeze iki yagambira batati mu mugende mwemerere muhamire murebe okujunwa okukira obusinge okubaho ebyo Yesu ari kwenda kubakorera mu magara gese amen naye barawishe mwedrida kwa Simani kushaba ngo ramusi abo berere bawe tuhendere program
amahiti yose asimu ngasimwe mnonga kama simu kunyemembera kampisi aha ninda musabeka yanje bakamwana banje bayishukuru banje abantu bambuza mu kasheshe kaka waza hiyo akushomera he ninda musabishe mubona abampurire ninda musya umugurusu wanje ninda musya munyanyezi reveranda ntorine akidikono wakitunga abire RDS ubureberezi bwa cyamati kunkatu bakabahindura atari kitunga nimbara musabona nabaramukazi banje bona nimbara musya nabakayibanyu bona nimbara musya abana banje bona abeka nusanje yarwenchore mangu mwatandikire nimbara musya mwizine rya tateitwi kandi nimbendeza ubusinge kandi nimbendeza service mungiye rizoba nanga giherizo mu kigere cyagasha kama utiyesa simwe asimwe mnonga yenda kusibiu atambira nito mu cweka cyo bujurizi kandi cweka cyo bujurize cyakibonire mnonga twatayisa mami twatayisa kakitwe kandi wikirize Yesu kubo mujunu wamagaraje owashazire mwakajya tukankorera office ya Yesu nakunda kagambako atunyowe ni nkoro mu office ya Yesu so interesting ati nyine doctor orukukira ba doctor bona ogwe Yesu Kristo utwikirize kubo mujunu wamagaraje mwani watazariza cyataka mwikirize ahabo kuba kora botaka mwikirizo tuferirwe bingi ko rukweza kumwikiriza kwarisi Madrid akamwikiriza n'indwara ya sirimu yaje mujuna ahabu kube byawe byona nabijuna washara mukugira uti nakwehereza tegeke byanje byone murese twikirize Yesu ategeke byitu abo mujunu wamagaragitu ebyasigara tubimwegekere hazakore birunje to kubasa kumanya ngo wishe Madrid ogunu yabe arikuriya namandwa abana be nabanjure zo mandwa konko bwa hatakagira ata nabiruha reka nyitirize ogumushija june reka nyitirize ogumushija tegeke byanje ambere doctor kandi kuyabitegeke kuyanazirika mazomana abana banje bona bashwere kandi basara tinkarebere cyo kubatera mukono manyane mandi bazabaza barakuzara mana bishenka ogo wahigura akategeka reka tumireho program ya msima to ine krea mirembe itugaruka